2008. Lúčnica tancuje pre kráľovnu. 2007. Dobíja Čínu a Hongkong. Program Lúčnica a jej deti. Na Krížikovej fontáne. 1998. Lúčnica má 50. 1995. Nový program Karpaty. Rádiami vládnu tanečnice z Lúčnice. Tvorivý skok, to je Lúčnica. 1985. Lúčnici tlieska Moskva. Bývalí lúčničiari, priatelia, rodinní príslušníci. 1973. Návrat z úspešného amerického turné. Vrátila do vlasti zo 6-týždňového mimoriadne úspešného zájazdu po krajinách. Protože japonské publikum zvyklé na ledacos poctilo tuto větší návštěvností než americké kosmonauty, jak tvrdil očití a Rok 1970. Lúčnica v japonskej Osake. 1963. Lúčnica má 15. A tancov pripravuje slávnostnú premiéru z príležitosti 10. výročia svojho trvania. Začala Lúčnica svoj úspešný Zájazd do Škandinávie. Touto trasou cez oceán brehom Južnej Ameriky sa na jar roku 1000 vás na vystoupení souboru Lúčnica. miláčkem celé Prahy. Lúčnica vám předvede svůj radvaňský jarmo. (1948) narodila sa Lúčnica.